tasted oranges. I don't know what is that name. So the taste wise, it was good. It was different compared to the Nagpur orange, and I recommend everyone can come here and taste wise they can try once because these people came from directly from Meghalaya and they want to promote their products. Whatever the products we are getting in Bangalore, hygienic wise and taste wise, it's very different product wise. So I recommend everyone can come. I think fest has started yesterday, today and tomorrow. I recommend everyone. It will be weekend, so they can come and try. Have It will be great helpful for the farmers. So it will be benefited. No, first time I heard. and you were surprised? Yeah, I was surprised. Taste wise also it is good and it is very reasonable also. Starting I thought it is very costly, but it is very reasonable. It is same price, almost it will be same or it is higher than the Nagpur orange. Kublai pi kipai ba ki bapej ya kaneka kubor. Nantang don hang ne hanong ba Bengaluru jong ka jela Karnataka. Nagamenta kaneka program Zespers Meghalaya Khasi Mandarin. Bala penlong da Sarkar jela. Kaneka jaka ka ba penlong ya kaneka program ka kerteng ka Lulu Mall. Baca din jonga pi ki digi stall bagi bu ya ki jai so ki ba bunjai khanta usuk nyamtra usuk trun usen rai la kadong bat kiwe. Berkajing penlong jong ka Sarkar ya kaneka program. Ka penlong ki breu khantam ki banang ne napo Bengaluru. Bakiyo Om tang bonwan pej hari kiyo ru bonwan mat bathiru yuso nyam tra ubathiang uba pemi na pola kejong kejela. Kaneka program kalaya imta arsngi kalau sedang nadu menin kasngi bat kan kutpat la syai kasngi ka khat nru tarik no pra. Kajing thu ba kongsan jong Sarkar ban pelong kaneka program. Kalong banang kentiu shu ya kijai so kiba pemi na pola kejong kejela bakam tam kinong rap. Bat ban tip shu ayu dan sepo aling ni pelang bat ngi bangi ru banyak kran bat kinong rap bat kunjuru bat kinong thiet ke baki don ban ong halor kantam yuso nyam tra uba ka jela kala penmi tem tangi don hang ne ban iba napo mopu ma I we na kinong rap jong ka jela tem tangi ne kren bat I phang hak we de bagane ka program ni po yang ne jaka po Bangalore Lulu Market de lembaga jing Arab jong ka Sarkar Meghalaya yang ini kinong rep dah kebalum ya ki so jongi na kasnong jongi na mau pu na umlai bat na ki jaka ba keleng saudong ka jalan Meghalaya ni ki ba im ha ka rep so nyam tra bat dailung ba ka initiative jong ka Sarkar Meghalaya hi ni po yang ni po Bangalore hajing sisa na po mau pu jongi ni la ban sifadu 1.5 ton kamut khatsan 4 kilo ndai ganai ka shipment kampat poi kini ki bang idi menta ki de na po jirang kumbang yo iha kitu ka label gitu ka tax ti ngikermen hiba kin poi ha ka sing bakut kata de khanyo terek na marang layo objektif hi na kadang jengki afsa kila batai bahkan poi khanyo terek so na po moku kan transportation na dong sedong la le hi da government na keleng jengi kunang rep isuan hang ni na kabanta bania sim mata hakani ka Orange Festival banyen la ban snuthu ya kayo hangni la ban pin itu ya ki briu ki badon hangni ka jaga bat leng ba jong fi ki media la ban pen kreng lem keleng ba ki briu hari khasi kintip ba uso hari khasi so nyamtra udai badon ka jinglong ka bakker pang kata ka dai bolong organic box bo mu ina ka memariang don ginu ru em ki jing kisbo ki ba lasnana lesina po karkhana la bano dai dai bat long bej na ka mariang organic bat sakawiru long juicy ka du ka thiang bak
mu ka jinglong jong ka sugar content ka bon ha po so jangi ta ka de ke jinglong kerpang ke ki so an de mat ke ki jaka kim da thiang kim da don than ka jing mat kim da don than ka jing bang ka jing sma ka jing ubi kim don than nde da phi mat di so na jala Meghalaya kham tam na po ka snong mo phu na snong omblai pin laps bat pin sim bo so don ka jing mat ka bak kerpang ya kata mde bangilen ya kata mde bang si ki nong shong snong po ka jala kila ban mat hi deladi mat hildi don hai po yo sora bat pila aru ban ada phone yang nga don konteks nga ai geleng seki office soka kam ta teter na marbale ni kwa ba kin nong rep jengi kinyo ya kadol ke balong fair pakin ya kin ya la ban sustain hakan ka kam rep so nyam tra tada kador ngimla ban yo ka babiang kamot kinong rep jengi ke satlot kin saswai bat ke se ka wi ka por ka wi ka clip mat kin ino kin ka kam henry ni kermen bag yo ya ki dak ki basai sakmat balang ba kan ka lat ba ka soka ka ai ma kan ka initiative ka ban khot kam khala collectives ka jinglum ki jinglang jo ka sorka kin ki so nyam tra ki so tron la ki wi de ngin nang la mangi kinong rep bangin nang ya im sakmat kata ka de ki bang yo ni sutu ba ka soka ka la pha kum ba metric ton support Dubai bat menta kat to kan ni ton hang ne po Bangalore bari kermen kini ki jing le ka sokar kin ya rap sibun ni das ngongu ni da ai ki jing kublei ka bakker pang ya ka sokan Meghalaya leng ba ka tat karep karyang balala ban penlong ya kum kani ka festival bari kermen hiru bahakis nem bagi por banwan ka sokar kanang penlong susu kum kini festival lagi ku be ki jaga kanang ba ki wei di ki bri ha ki wei pada ki benta jong kari India ni wat sabar na kari India kentip ya ka jing bang ka jing thiang ka jing singem bat ka jing ubi bat ka jing long ka bakker pang jong uso nyam tra bami na po Meghalaya ham tam ka yo ka hat kata ka dei ka bangi ju ka ang ju ang nut ba ka soka kan le ini i Meghalaya collectives ide iwei na ibenta ibaka soka ka sngap ya ka jing kerpat jongi bat ni kemelenti leng ba ka jing ya telun lang mangi unong rep so nyam tra bat ka soka lembah katanat karep karyang nyek skem banang ni syakmat ke ke bak hamba ka ba pensno tanat pen kemen yangi kinong rep so nyam tra nyek skem bak so kan kansele kadai ke sin ke banding kong ba ka soka ka pha yangi hakum kani ka festival tingi dasyo kemen bat ngila yo mat iki basno tanat hang ni baki beri hang ni pleng kidang long thamai ke badai bantip ya kita kisok na po Meghalaya bat kidang bun ki bawan kidang suya persang bat ngangit skem onda kila let sayi kila mat ya jing bang ke jing singem ke jing thiang jung tu so kinsa next year lani haki we de ki por kinsa don ka demand na kani ke jaka kini kisok wanra da ka flight cargo flight ti klempek uso uhap away na plengki perishable item bajot badu jot bed mo ombaro kin bahalut na po jane pendon ki babam kenyang pendon ki bajem kam ta tete ka durability mo ka jing shan jing so kam da shan than adu kata kata la da dia bala penjem ni dia babam kenyang ande la dia pada babu ba ukham shan hang ni kedai na ka benta benya pen irong pen inam for display and for showcasing purposes ngin namla than ban yo itu ka ju ka dor ni ma hang ni mentang di tang ba kum khatsan wei sipo wei ti ngin namla ban ya kod do ya tu ka yo ka bang den hapo jela kum kalau menta nrei ni kermen pat de ba ini di tang jing sedang kilsi ki briu kidang thamai kimpat tip yang ni jing long bakar pang baga jing bang ke jing thiang ke jong ni so jangi ti kermen pada hakawei ke por ka wei ke sin kasnem ki briu hang ni resi leng ba kan ni ke put festival ka ni ka orange festival ke bang le menta hakawei ke por resi ki briu kendawa kendon ke di man na kan ni ka liang na kan ni ka jaga nasi kata ka por ka price kan ku up kan kiu ka do
ban ngikirmen tikum kata. It tastes good, and the price is also good. It's reasonable. Did you buy any customer? No, I'll buy now. I'll buy orange. And I tasted that chili, soaked chili oil. It's also good. Overall collection is good. We'll try something else. Nice collection. Thank you. Okay, compared to this Karnataka product, this is too good. Does the taste wise is so different and spicy also. So now compared to this product, ma'am, it is reasonable price. It's a single piece is cost under 10 rupees. I got 5 pieces for 50 rupees. 6 pieces they have given, but it's too good. Yes, I have taken it. 50 rupees. They have given 6 pieces. Yeah. But it is too good. Yes, first time I have tasted it. It is too good. Regularly, Kasi Mandir it is. Okay, regularly I used to come here for this. Not an issue. But it is too good. Yeah, please even you try this. Nade yung bikin sa mana. Di naka director of processing. Along ko mo technical associate. Kini ka program taxi, kini program organize daka department daka government of Meghalaya. Lambang daka director of processing. Kini ka program government ka persyang ban promote yakin ki Kasi Mandarin jongi Cipo Bangalore taksi ini kadai ka sen ke Bangkok ba nalang government lawan ra ikum kini program Cipo Bangalore nah banta punya usok Kasi Mandarin nambah kini program ilayo I ba bon ki bro shene ilaong ba unya usok jongi kambang banyak tu ba yo kini ka cakar jongi yung ba ukam bun taka badru ukam bang kambun kita flavors ya menta kediksi kebaar kermen ba sibet janmet badashis ni kibru ki kamwan susu banai isim ki nek nong rep jongi nang baka state jongi kalkiu lekani ka sarkar namar ba Stip mo long ki so jungi stay long ba kambang ban ka ki jila ba pero kara ko mo so Kasi Mandarin long ki wa ban promote mata ka di kaya sin ka pantong ba ki je ki ka politician sa Bangalore ba ki salong ki sa atli ki jaka ba long ka di ka promotion Keteng jonga u kupas otun kasinong na po umblay kajing poy jongi yakni ka jaka te kadai kajing yalam kadai kajing Pensngeo naka liang ka agricultural department mengira angi te ngira so yam tra hangni ngi iba udon so turun mo te hakaman kong ngi wan ra bai tang so nyam tra bang yong te andai la uni so turun pat udai na po boy te ni penerap lang kan ya kaban di Inam lang. Peninam lang kan nang teh ngam tip mo bakikit da kai mungkin tara la lesi ban kikit aka flat hi di bang ni wat iu so jongi do da ka flat hi ban kit ten rai ngi na ka sinong pada ngikit hi da kamet ban penpoi ki surok na surok jongi kiwan na po office ban sim ki so jongi te hadu ban da penpoi hang ni kan usok turun tengam tip kanu ke hiro kanu no kilero usok tin lagi kijong kisinong de mut kumbasan spa kilo ya kalong kasin menengkong hi ban penpoi hang ni hapo Bangalore bat
kalau kasin ka banangkong ru ka ba ngaru ngan wan nang ni hapo bangkalo kador kador ni ka jing ya pher khandiat soi la banong la banong ka kham he ni la banong kham he antai tang bang ayo i pat ka jing ya yeu te ka kham ya yeu hi ka mi khaya jungi kan ka jing kerpat jungi ya usok turun la ni usok nyam tra te bangin nem kendan din kan bangin nang rep bet yala ki jong ki marep bat nginang la ru ya ka ba ginang kentiu ya la ki jong ki marep jongi na kapor sa kapor bat kapateng ga jongi ru kadehi ya ka ba enang kiu haki pateng ki banwan khnang ba le si namar bakini kilong ki jing ai ya ka jing im jongi bat kham tam ki ba yarap yang iki nong rap nama leng bakini ki marap bangi im hadukan ni bangi long hadukan ni lada omdan kini mangiru ngimla ban lai ai kajing kentu junga ya ka sarkar la banong namar ba nakisnong jongi tela kham ya ka ba ngin lai sakinu kinu ki jaka ki ba kham jangai namar kakta ya ka jinglut jingsap tenrai ngikir pat ya ka sarkar ba lada long kabala ya ka ba kini arab ya ka ba kin penpoi sakinu kinu ki state ya ka ba ngila ban nang peni kan ya ki jingdon ki jongi hapo kisnong ki jongi ban peni haki waipat ba usok jongi ulang uba watiang buat uba setelah hidup ban